Sanong kaswabon, madati din sanan. Anaw misisa ta kapod iswang na sambayang. Pinarahingan na sundo iswang kagyan sorga, konsikaw da timpu dat alumis, kaano kagwe hay kapag isiso, dat sambayang kaswabon na bay no. Konsikaw tu alumis piramutan, kayong kokoton, nagi kay lilihon dahay, gisambot timpu diti, iti na panambarasan nga asilit iso kagut ay panginggiratan kayong samakan dahay kumadya. May no uhupay sana niya makikinangaw may atari mo dahay may pay ginaw pa yung kab santab dit ay mulayan kaswaban na bay na inasambayang dahi sungaran Tuhan Yesus. Amen. Sanang kaswabon kumadati din sanan puji Tuhan tu ay nakarasamo hitid kinenon ditid tadaw da bay no tadaw kanihab yo padi dit sabubon ngot way gatumurod akuri na di nga rumamay na let ay bonong ho disibad monandig na kanto ilalad mo malaho rasam ki maha na karasam na bay no. Okay, kaswabon na pa bay no nga ay kopi aramay la panambarasan dati peng kukurad aramay ilaan dati makinangaw kau nagi makinangaw kau na ano katangki dat pakinangahan tu kakikita na ila ayat ila pelajaran nga miagalidit ay soot nuridih kapiagalan tiada kaitan kadi da malayo nga tumbayan ako sayra no pod magitanud-tanud na kod iswang panambarasan tiham kita hidati nunuhod tamodon nuno kaitan nila ayat ilat panambarasan dat kaswaban na bay no. Okay. Ayat ng padati nga iswangot Mazmur siyam no hopod. Ayat kalimo. Iya na po nga momarulun katulun. Miagalot iswang ganipi. Miagalo sakot it sumuni. Iswang na po terjemahan na suway nga kadhitihom. Iya na po nga mangigit dialo dat mamanaw, miagalo luyud, miagalo kodop, antakan do kaswabon, iyalo na po nga miagalo sakot di sumuni. Nga ilo na po di tulo panambarasan dati nga ay numan ko poinsomoko tay ko United Golinting. Ay nakuro dila tu anak kasimban. Mamugas di kasari gi pasimbano pala. Aya. Nasimbanan na ditinom ila kasari ay. Wala na bugas. Miagaldot. Ay haragangguan ki. Siyaw. Miagal. Sampono pala YouTube budamot. Do. Nuno kontok galinting ko talinting. Okay, siyaw tu nakasimban nila tuluhoy. Anambalas kasarim na simbanan kuidad. Hapadam turu di teno. Okay. Jadi miagaldot galinting. Tu ilan pa panambarasan dati nga karaitot momompo da sakot. Ang kaubasanan no pa pampodon dati nga ilo na galinting. Galinting ko talinting.
ngasusuai ganda talinting gat ieu dit harohot oroy taritan da kapagulu bohom, ilona din numanku din galinting lah, ih. Saira na pod momompod ako sakot, momompod ako na po sakot nga pero linay dam sumuni kago. Saira na po gotong royong gereja, minggu pertama, minggu kapagulu, pero na tadawom sumunih kago hit igalinting teko talinting. Rumasam no pohom ay mo ti magano timpod alaid ti. Bahay no tokod man pompodo kasuabon nga o kito no tuk otomo po. O kon pondoh det ino po hit pomomompod no di nga mamaguna ko di tansi man tanawon da takuri ki. It ani ba na tuod man nando kago imuhaway rik timungon. Krasam mo tatuong di bay no, tatuong idi. Kasuabon nga okito no datid otomo pod haron nagit ani ba pumimbulay ki nga hirinod alumi sa kakitanan. Nga hingga di opudan datid di hoy. Kaubasan da datid gotong royongem kadi mangimbulay kagud pasal da royong ki. Ay opudan kepiud pompodonom imuhawan ngai imuhawan it timungan it sakot rangkaton manu timungan dihiri guas-guas it nga kayu nga bunga nga ngono di manuk uriaso. Kaubasan po nga ay opudan datid di. Parumpuan ta kana po. Nakura tu iyad di. Kurang kaki tangan. O kuranget gakod longon dati gotong royong. Kaubasan na royong nga itoy mi ituhitura sa karikot ti. Karikot na tiso. Isiyo himinayroyong di gulo. Karikot na siya isiyo mantad ko ginumuan dito nga anggutam bobos-bobos ang walo tulon, ang hopod tulon. Yadi ta kanakantat ti bogi. Nam yadi na bori. Yadi na bo. Kada borosad may gotong royong may sambaya nga yadi ori katat tadaw hari Sabat nga kagumuan itoy mi tuhi may sambayang. Sekira Sabat pertama 30 orang talun na hopod. Sabat kedua gumu talun na hopodam 2, talun na hopodam 5. Nga kaubasan na nga iri na pakasari turas manikid Sabat. Dahulu na gidid sambayang got pintangan na Minggo hari Rabu. Vespa hari Jumaat. Isay na kaulay. Iri na paturas. Hari Rabu nga iri turas. Hari Rabu Edson Salumi ni pelajaran. Hari Jumaat Edson Salumi ni pelajaran nakura tu iri na paturas. Ilo na dadit komon datid ay palad ka. Iyon din ako pa palad ka. Tumbayaan ako nung kailan na pumimbora si ang sakot-sakot ngayon. Ay, iyo lo na po di ka. Ay, so to di tulun na swallo ka. Paing ka nagiti ka mo nagutong ruyong nga iya di mo. Ata ko na kailan napaing kuro ka piyari. Iho nga ako'y kumbala mo'y pangilah ka piyadit ang anggota dat. Mo'y ka rikot kumadilom. No, di ka piya masaalah to. Ko di ko ngay ruyong garaja ka.
Ay kopio ori katando mo'y panguhot ti di lagi. Nga kaubasan no mo ti ori ko ti tikomoy kasiwat. Aya, ako kasiwat o gumo tumo da karajawon ko ka. Nga oyo to kanu potid og gumo karajawon. Iya og gumo, iho nga og gumo. Nga ay doho na po panumbayaanom iti kamoyan ay gotong royong gereja nga iso nagimo ti kadawhot kapangitanan dati papakito mano pa'y mano pa'y jumadi kontrobersi ibarasan ko jumadi kontrobersi la mantad to. Kaboras ako teti nga kontrobersi mano pod sakiro ngon kapio painsamo ko nga itih piat gotong royong nga milono dati kamoyan iso ikadawhot ujian iman kuma dati. Tapos tinangkud o pusaw ko kuma gereja, gotong royong gereja nga iso ikapi papakitod kapusahan dati kuma kinorohingan mo tapot kapio magakun to kana pod i gereja walay kinorohingan. Paingkuro kod papakitad o pusaw di walay kinorohingan. Iso na pumantad di nga gotong royong. Ay mangko paingkuro to kod papakitad o pusaw to ka kuma kinorohingan do akunon dati walay kinorohingan ni gereja akan napakagotong royong, haro wonsay-wonsayan nga, haro panguhupan dati, o pagiuhupan. Jadi puji Tuhan tu ay hali piad kabagalo paruntukan gereja, umpamanya sa gereja nga kaugumuan no pot ti gereja tokom ikamoda orang putid survive, kaugumuan ako po nakorongod haro ho gereja wonsayanom ay nakalabi a budget ta tinahak ay so ti di kaubasan no po nga kabagal nga puji Tuhan tu ilo ni papakitod iyati na po nga o puso kumakinorohingan o kunon to kod iti gereja hali pia bangunan tomod nga o kunon to ko walay kinorohingan pakitonon dati kapusohon mantad di sokadung dati maya da kausinan montakit bangunan fisikal a gereja tenaga kagarason dati kadi panatalayanan ni di timpu dati nah ilo dolot komoyon gotong royong pa nga iti timpu. Timpu na kapio kaubasan na pod gotong royong ako ni ka manadapan mo. Bobos piad sakiro sakot na kapio tamodon ini momompod asapaw na pohom miagala po sinulihanom 1 jam no po nga otongkop no bo haro na pot turu tulun. Kaubasan no nga ongahopod na tulun la. Haro turu tulun, walo tulun, haro ngay ot garas kato, 1 jam siap ay mangko kopio. Haro hiit tumuong mamutung, kai mamutung moy tampo gotong royong gereja. Tu aruhay 1 jam no. Kahit do gotong royong gereja may kago tampo magangkat nandad susugat ta. Yadi nga milangay mo. Nga man to kono pod oratia ni kinorohingan ni ribo iya nga pakaraja koy pasusa kay magano suti tu pakaraja nga kadit manginsok. Kadi manginsok ino pa'y gotong royong gereja nga akon kamuan ni ket Minggo bobos-bobosom sambulan insan no matud darono. Nakura dito milad man ulo do a timpud insan no. Suway padandad tikid Minggo ay gotong royong gereja. Tay ko tikid tadaw,
milona dati borosan dat aya anu di asapan kah. Nga iti insan sombulan, haroy mangkuit inapay harot tukang kebun gereja, impiro kono gotong royong sentaun, belum tahu maharoh ih, tu hargiat tukang kebun gereja. Isaina kailod, 1 kuartal insana ruyung. Ogumu inda kagu nga, ogumu rumikot nga, ogumu mandur ih, man gia oturo, oh, tulan do baeno, hopo da tulun da ruyung ikuom ikuo. Bulan 2 hopod tulun ikuo ikuo. Bulan 3 ikuo. Akuri na mandur da tiadi lah. Nga hari may pok makan no gi. Piagaga dat mayai ni karaja rumikot no gi. Moy pondo tampod ongoho podo minit orikot tende makan nga kakan nga ibon do bo. Bah kano makan. I kemuyan kuyohod ipapalayak dia ay milod kamong go makan. Alayak pun do makan na kita turas ki. Haron de buku kehadiran kasurat tengaran nga kanu pun do kalayakan do makan do korikot lah. Irining mangkudi tagayonakan. Ay milohi borosan dat iti makan nga osilid isoot kagaton isuang do ruyung. Idohod kapurimanan. Iho lah aku kailo do kayo. Nga kombalid ay hilo na pod dahayom baruyung ka. Ikongonduan nga adi ngay asimbayan. Iya nandot mamirapa iya mogonsok takano, mogonsok karapawon, poposo dia masid asikap kasiap kod mogonsok sebelum pukul 11 kasuabon eh. Miloh na pom apo karikat pukul 10 kasiap ko mogonsok takano rapawon. Jadi opurimanan ko nga sekirad iho monopot kapila. Mia galit iso iot kahagaton ka daw tit poposo dia makanan mo. Man tadi di toko ko ngoy katanud do moy ruyung. Wah, iya gia sponsor makan. Iya membayar makan. Aya aku di ko ngoy tinga man pakatun do ti lo minit kah. Ay haron hari makanan di hom andadon do podo ko rumikot kah. Nga puji Tuhan tu asaru nat iadi bagi agumu na hit iadi kasarot iadi. Akan na paka iadi nga manha konon dad ay pangalus-ngalus at ano kinangayan. Nga irih piya nga asusa po kamo yan suway nandad ikarikot ko. Tu ino pa iruyong idi nga akon ko humontal latusin. Akon ko humontal lat makanan nga humontal karikatan dati. Humontal tanaga dati. Mia gala di tabung go gereja ngay bo. Ino po asaru to kadit orang nga no kaya di. Senyum adalah sedekah kagi. Senyum adalah sedekah. Ombah. Pakiano untuk kanday dia akan na mamungut tabung gereja te ke dana pembangunan gereja. Tumaliboy dia akan na may pamungut nga. Oh, senyum adalah sedekah. Ngingisan no pahit tabung lah, ngingisan no pahit diakon. Okon ka perlu ngingis no tabung, o perlu tusin. Ino pa'y tabong idi nga perlu tusin okon ko ngingis to ko okon ko senyuman no keperluan. Jadi mia galoy ka daw di iruyong idi mo. Keperluan no pakopyo nga karikatan. Karikatan di tengah jemaat bergotong royong. Karikatan di Yesus kumoin duo
gumuit iman-imanon to ko nga ino po tamodon kopyo nga koriko ti siyo, iri. Dendah na pati mamusaraw takenam kakitah takad sumano na pam hila suruga, hila pamagunan da wago, paingka. Tepot nga iri. Takanon nga paingka no pohon kehidupan ing hopodom 20 tahun. Magisuai-suai tua. Tapoti ngai nga keperluan no pakapia dati nga koriko ti Yesus aku main duo. Hila suruga ti kapamagunan da wago. Aiso komondamihad, aiso toruol. Tapoti ngai ri. Nga keperluan no padati nga korikotan di Yesus aku main duo. Ilo ruyung nga di. Miloh kod manha katusin. Membayar ke danda. Nga keperluan no kapio nga korikot toko. Korikot toko bergotong royong. Iri keperluan kapilo nga do kayo na Thailand bo. Mengiwal ko kamu do kayo na Thailand nga iri mo ti kapio ri. Atapot kapio. Iri di kagu hiborosan kud ay sekiranya pod popokito kod opusaw kod kinorohingan magakon kod i gereja walay kinorohingan secara fisikal kemun po nga ipamumusaw dati nga pakitanan dati iso na poharalan igutong royong. Haro himahit arajin kadi monginsok. Arajin paru no may gutong royong nga amo ti kombal may sambayang. Paing kurumadi rit digi. Arajin no may gutong royong gereja makombal may sambayang. Iya di aisa ibida idit amo kono komiset papatahak papaguli persepuluhan nga kama may sambayang. Paing kurumadi rit digi. Paing kurodakot tasaro. Amo di komiset right ke persembahan persepuluhan nga makaulay may sambayang. Gumo na ti mamat kabaling kahangan to kat tigi. Oke. Nga ilo na pa nga akuri man tadi lot ay panambarasan dati kasuabon man. Kon ko hilo tomodon kapit ti panambarasan to ko. Nga noroitan gyadi lo kamonda sakot ilo galinting, ilo talinting. Saira no poruyong toko asapaw na porasam sa minggu no po nga suhatan no kaguman manto ko ruyong ayoy ka. Nga kaubasan no banda 2 minggu lah. Bobos 2 minggu suhatan no kopyo. Mandati soroho iti kamon no momompod da sakot. Man po dati pompodo ilo galinting. Ino ponday opompod nga rumumpu no padhiri. Sayra da karumpu ino pondohit narumpuan nga yadit alambat-lambat na sumuni. Sakirad nakahonsoh no himan dati pompodo nakanaro. Ino ponday opompod di nga kalapik nun do asidong nun day hirisalom. Asidong. Nga hali piat asidong sumu ni hikasari. Sumu ni hikasari ilo na di kamoyan dat miagal galinting di sumuni. Sera na pod man dati piagalo ditit keberadaan, kehinaan da kinorohingan dit amilo boroson nga karait ditit surupu teko pomomogun dati pirolinaid. Ngon piagalo da kinorohingan
piro linaid do poin pasi toko di ilan piagalon dati noroitan do piro no linaid. Bobos noroitan do turu no hopo do taun, walu no hopo do taun. Irih pia walu no hopo di sekiro pia hari kori ko to hatus som hopod nga i kemoyendet aku irit dia di jumlah yang paling sedikit gaji dati 1.500 basic nga oto kono piagalan nud gaji YB apa kaki 1.500 sa gaji no gaji YB piro 30.000 50.000 kemundet ait adalah sangat kecil kah. Jadi tahun dati surupu dati piagalon deng kinorohingan apa kaki kah. Kemundet sinit nadi ko kikiro dati adi. Itih nagi kanto kakuaan dat intangan no dati le Mazmur siam no pod ayat kelimo nga haroh kapagalan da iti no popomomogun dati nga miagalilet sakot. Aya. Ay so di karan no bay na hoy. Ulom piro no linaid lom ay salain nga harapon dat kulay na kago. Iti na di kakuaan da iti no pakoposyon iti surupu dati nga ni pagalo ilo sakot no kuro. Kakuaan no po nga ilo no po sakot nga sumuni do sikap matay nga sikap. Miagal ko iti sumuni-suni ngay. Kapimpanaw dit sangira di Elda Willis minito kadilad sa pilok iti no po dia nga bulian kasyo. Tok ako kuro na madi ko pia bulian no poy miyaw. Dat ako ikumbala ko kita bulian no poy miyaw. Oy, iyo ti pumagya bulian no poy miyaw. Ilo no po hodi hom saraya. Iti dia iyo ti ngaranda kayo. Nga ay piagalon no po dati kayud olomo kom kayud okodow hingga o sikapasumuni. Kayud olomok ino po'y kayud okodow ay anda da po susuni. Paingka nagi kadawlat ilo sakot ilo galinting. O sikapasumuni tu ino po hipamumagun dilo nga ay anaro. Aruhay. Ino po kita dati did anaro pamagun nga magiolonolon nila di. Patay tiso, mulay tiso. Tadaw do bay no? Haro, suwab aiso. Ogu muot kantakandot momonsid Oreo. Manto ko ihango. Manto ko no rasuno. Ilot galinting. Hali piat amahalo rasun iko muna harga kayangan na timpu bay no. Topot kay korikotot. Hari korikotot pirori. Turu na hatus. Topot kari. Korikotot turu na hatus iga tanggo rasun. Ilo ni kumunto kotok palad ka. To kayo man ko apuri manandot. Ino po hit ponsusuni hidi sakot hidi igalinting nga yodi. Yodi hiri kasari ito kita dati nga topot na po napatay ni gulod na soliana na diwago. Saira na po naman dati pompodo. Gutong ruyong toko manarab. Rumah sam nun do. O kito nunda dati dot. Ay, okon ko wago toko po din ko ruyong ka. Tu o sikap di kapiyad sumunihi sakot.
Irin deui ko kita nandet, ai oporlu nu di kagu ruyung euy ka, hareureuna kagu keperluan. Seira det ai kopo mumput toko kasasadi nengoputul, okitoh dati det inepondohit sako tidinga nolitan, nasidung, ondos dadi dati napatai. Sangkura ginumu idit ai numan dati pompodo atau kailom ai lanum sangkura ginumu ai numan dati misino ngaidi nge irih nege kanta kadauhot ai iso kagu kokitanan det ipo pongitanan dati det paingkukuron nangkuot kinohoron, kohinaan, keberadaan iti tulun da iti pemegunan. Hinggoh det hari sakot det opompod komonepo nga apatai nga seirad harit pompodon dati nga harohinde mulai kagu. Empingkan ti keposian dati ti harohi midop pogun haro nagi osusuh kagu. Hingga di tosonong osusuh ko apatai. Iring iring ngatuho ti kopio gi ngano borosyo mo ti kopio pongkot bad osonong nagit moy to kono porikot tet kantakan nga osonong lagi iti hiri kapatayon ka. Hari kematian lebih baik dari hari kelahiran ka. Nga aindo oduyad ngon dati onuai ayat tet. Oh, iya oman hakot pelajaran det hari jadi ka. Pangalap nai losod madilid tadaw kinasusuan hari jadi. Wah, pakieuneun toko lamuin salumin det manahakot lamuin salimun manahakot pelajaran hari jadi di losod madili. Main di si onu ayat nga hari kematian lebih baik lebih baik dari hari kelahiran kan gini di ayat ki. Hari neborasi ge hari ayat teh jadi nga doho nu pepengintangan nom kontok ki pa manu igitai pelajaran antakani diharohi kantakan. Milo nu nga okon ko antakanid di. Miaga lodondoh lah pokut bahon. Paingilih na paingilih na pagyadi hot tulun na manu na gidi tomod papilo pokokit pasalet ya dim. Tay ka hari jadi kono man na gidi tomod insoko at yadi nga di alumi sa karangahan nga atapot ti mah dagi ya. Jadi itinupot ay pantuturo gitid koposian dati naretanda hiti det tulun-tulun dahiti pemegunan gumu ita susuh. Begitu ramai yang lahir gumayo kasunsudan nu padati nga matai kasari. Kakitanan nu padati iti ay pantuturo gid nga iya di ay sa katutukan irim iri. Asusuh, gumayo, lumohing, matay. Iri no. Asusuh, gumayo, lumohing, matay. Asusuh, gumayo, lumohing, matay. Magisoli-oli. Ila na kamoyan at miyaga lalasakot ta sumuni. Pompo dan dati dendo. Inapait atarab dati matay. Nga haro na sumoli. Pomon dati nunu ini rasun na bobos di vanah ralatan pa nga di alay. Moit bisa ralatan to ko pakagudit amin ka. Ay so na pilyon. Pero na linaid. Bobos no hom. Koriko tikantad ongo 2 tulan haro nakagu sumunid o kita dati. Talutulan suhatan nakagu pomon. Sakira pia pomon.
Iya ti nanti kapasian da tulun, susuh toko, gumayo, lumohing matay. Noray tanda hitid, mogi solioli, dondo iyati, timpu toko iyati ti dondo. Iho na pom hirinod, okon nakagumayo iti lumohi nakalahing lagi, nasusu, gumayo, gumayo na pagyadi nga gisawmid mingkawas sukod, lumohing. Tampinay eldadawkin hingga kanaya hirin nasusuko, lumahing namatidi nakalahing katutukan na padi nga kadi manampura si hirina kapatayon Jadi ilokna lot ay kitaran hidup dati, susutok gumayo, lumohing, matay. Purimon ka nga gumu takay matid iti lumohing nakalahing, sorohon na dati katutukan na pa dati tumano dila kitaran nga ila pamatay, na tumalib. Hali pia borosan tokod ay iti napakapatayon nga okon ko maya dat kinalahi nga tulun. Tay ko okon ko mayad kalidasan dati, lidas ko ori ko tila Swiss ajaib nga ori ko ti bo nga secara normal na pohon ilo na lah, secara normal. Ikaw basanan, tanak susu, gumayo, nakalahing, matay nakatutukon. Miyagal lasakot ka, saira sumunih lasakot, kano ruyung, pompodo sakot hiri gereja, kapatay na pompod, sunih kagoy wagu, pompodon, ya di na ri, kitaran hidup di tong sakot-sakot ngay. Jadi iyati nga pinohondom tokod iti panambarasan iti iyolo tokoy kadaw. Timpudon do iyati sangimpasi. Tumalib toko moti. Tokoy katilang buset iti pamagunan ay bulayanan da datid inupuhit iyahayo ginumayo iri ponday tasaro toko. Antakan no pod iyahay tanganak, antakan no pod iyahay sinumukod na gid hilaw gereja active nohot bolia ka. Nga karikot takenanda di lumohing, nakalahing takena di tow kompimpaypa na di kamoy nakapatayon ilo na kamonda takbor kasudahan. Katalib toko harakago sumoli, katalib toko hari sumoli. Ay sa kompokon kakitanan. Inapodohit kasinduo lili tampinay nga inapohit tumalibid di. Kuman ko pod itumalib, inapay matay nga ini tulun-tulun dat kalisihan no, kalisihan dati. Tay ko ihati ikalisihan. Iya kalisihan di tanganak, kalisihan di karuhang. Nga tumalib nga ay takono poti. Miyagal lo sakot to pompodon, apatay. Iya di takono kadaw, tumalib. Iri na di dat nukad hiti. Sairad oray tani logi. Haro himatu ipagilitan datid kapuriman dat itiadit lemah semangat, tawar hati. Ietih na podim, ano mo na to siti ka. Nu padiman mo na to sa matay kasari ka. Nga tapoti mo tigi. Irinad haro hiit ipagilitan dati dat paimpasih to katim alakadar to kanati. Monotos potay nga iso imatay ka. Wakon magialala mumulit iti iho na pom ako'y apagot. Man to kano pa'y apasih toko o simbayan toko o sanong lagi ti di ay sasorohon ka.
nga ato kay papasalan magisusuay ga kapurimanan to ket tibo. Harohi it orohian det nununupoy iginawa nga agampot, nga harohit ay opusaw o may napodokaw no ka. Mamaliwakan det pantang ned haro model baru det Toyota. Toyota ka D-Max Toy ka Pro 2, Proton. Haro model baru o boleh. Nganu ka disuay ay may napodokaw no. Daho na pakarahianam pasimbayan po paimpasi ka. Haroy tiyo di nga dati no bugyad arongo diri bo dian, dian na Thailand. Nga kada na dati lihuad itinepot kaposian dati tumalib. O susu, sumukod, nokolohing, matay. Ilo no lot ay pantuturog iti kaposian dati. Sayra no pod o kita dati miagali lokoni ba iti kaposian nga kada tokonod ompuong gisambut ay so dihot ay semangat dati da paimpasi. Tok maita kakamad paimpasi-pasi po ka mangge ti di dadamo to paimpasim irined monotos toko. Kada no det ay sayra det kasuabon nga hirinen det pakudung kungkon det ay nakuro ka din do ka. Tok noraitan no matay ngai to kay matiti ka. Matay ngai to kay matiti ka. Iri ni gidadi kakuaan dat iati no poti nga monotos toko gya. Monotos tokod iswang rohani, dadamot to monotos tokod iswang rohani, moidet amu apasan dat paimpasi nga papaindalan to kay gadit pagogonuan dadong pamagunan. Miampay momogompi to kadit kay sisan dati kumakinorohingan. Hali piad inapoy kinaharan dati diti pamagunan nga damot no nga norotian dati det kaharan no pakinorohingan ng patilambos. Jadi moy da patilambos sa kaharan dati miagal no kinorohingan ay so noralan to ti. Suway ko tumupot to kod itagwangan da kinorohingan. Hali piad hiti no pamagunan nga iti kaposian dati o susuh to ko gumayo o sukod lumohing matay. Nga norotian dati iswang no pakinorohinganom inopay kantakan dati di nga ampakan. Or katatimpu ampakan da kinorohingan. Isiyo ni kanu dat ay momonsoid iti napakaposian dati nga iyod at tagakilot pasusu, sumukod, lumohing, matay. Isay ko kumbalot ay minoy belajar ilmu hitam. Haro ka iti pagilitan dati iharo ilmu hitam. Wokon no po nga ako no kailom o tapot nga haro no po ilmu hitam no nga matay ka. Tumanod na pondo dit ilakunan dat pohoron nga olobong pia kakagyando nga umbalo mogolisun haro lisun na tapurak kot sumoliwan. Isay diri ka tok isiyo amo ti matay siya di ka. Tu haro ilmu hitam ka. Nga ino po dati nailaan iti napakapatayon nga o pugas ala mantadot ay kaisisan ponsoson di dati kumakinorohingan. Iri ni piandadan dati. Tok ato ko matay sumakit. Irihit iman-imanan dati nga ino po piandadan dati nga karikatan di Jesus at kumenduo. Tu karikatan di siyo kanud popotopot popotumboyo dat ino po insana ni nailan dati norongaw dati
nabasa dati nga kointalang mantadi karikatan disyo to kumenduo. Aiso nando podo si to komun na kapatayon tu batos sa pakinorohingan nga nanday siya popologos dati amu no monong kiad dati. Nukasyo hinggo hakuno po iyo kayo nga hiri. Hinggo kau iyo nga hiri. Puji Tuhan. Ilo na dahi pianda dandad dati. Itih nakadawhit kanuhdad manahak do sisiwoh kuma dati. Haro kalangadan toko koposiyon dit ay soot kompuong ay sakaw di panan nga insanan no pori nga otumboyo sayrad korikaton di Jesus ukumenduo. Dadamot dati mandad di karikatan idi isay no koy lohdot haro ipagilitan dati kanda dogi sombot karikatan di Jesus ukumenduo. Toy ko ipagilitan dati harohit berehat apatay dadamot teman dan di karikatan no kumenduo. Nga main na dati pailiho atau modon dati dot amu toko da katangkid amu toko kosimpang toko koinsadu da kinorohingan dadamot to paimpasih toko gisomboti kapatay moid ino poy paganda dan dati nga okon ko osilih dot nipih na tomod nga ay otumboyo sayra da karikatan ni Jesus kumenduo. Jadi iso kadauho teralan datid paingkukurod moid ino pohit koposyon paganda dan dati nga amu katangkid det isuang ngeralan kinorohingan ilo nolod papaindalan tokod pelayanan kuma kinorohingan. Kada painsadua iti pelayanan. Ay muru may pingusuk ko hilom-hilo. Ino pohit painsamokan dati diti nga iati papaindalan tokod pelayanan kumad keluarga, kuma karuhang, kuma tanganak. Hilo nga papakitonod iso pelayanan kuma dati. O pustaka dit karuhang, o pusi tanganak. Iso nakadauhot ay aralan na papaindalan na pelayanan. Ilo na day mamusus datid kasari-sarid painsamok toko kuma kinorohingan. Dadamot toko paimpasih oroy tandot iti sindinggot kalimpupusan toko. Daharat timpu datid isuanggot papaindalan dot pelayanan kuma kinorohingan. Irin na danda dadamot dati paimpasih nga osomok kasari opurimanan kasari toko it kaisisan dati dok makinorohingan. Amya galolo panambarasan dati kasobon bayno. Sikaw kuma dati tensanan ay halip piad miagal to kono disakot iti tumalib nga dadamot at sangimiyaw tokot ti may to kono anu ti kasiwatan dot minsamo gumirot kuma kinorohingan. Bahkan misisa to kad isuang sambayang. Kinorohingan isuang kerajaan sorga kon sikaw dot kasuabon iti insan po dot nakaimpupu sa iti pelajaran di mongoit dahay halip piad isuang get isoot kotompurosi tay kokoronob nga noratian dahay iti napakoposyon ti pumugunan nga tumalib. Dadamot tot sangim pasihay nga manihay siliho dot tulun-tulun dit milon no gunoon da isuang pelayanan. Anuan nagihay ginawo dit ubingumboyo nagi harohot kiginawa kasari po ti lambus dot koposyon dit osomok kasari kumadia. Gumu nohot kaboling kahangan na koposyon dahay kompuong koposyon dahay
gisamahara timpu-timpu dahayad kalihu kumadia nga kasuabon iti insan pakagud apurimanan dahay maynehay tarimo da gumuli ahakon kasarit iswang dat kaposyon da rohani. Kung sikaw Tuhan mantadot sakadung makikinangaw ngay maya dot ay nununupot activity teka program maggereja di pendalanan dot hingga po kinenan di ulo moy dot irih kadaw nga pasilid isa kago pawayaan ibarakat no nagi kaisisan kataadan imilad mongogos papagirat iti ginawom katumbayaan dito nga anggota jemaat nga patilambus sa agirat kumadia. Kung sikaw Tuhan mantad pangahakan tadaw do bayno kago isuang tindalanon buru-buruan kapasian nagi kalidasan dahay. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan datid kasabon ni bayno hinakaw po sa kirad harahit borasot no kasinduol nga siyaw da kayo to ay sana na pa rin nga mantado kalumukan ko ikalansanan dot ay hari Jumaat tadi bayno gi hari Jumaat asanong tadaw persiapan Sabat suab opo damualo kapiruba takad hilod gereja liningkong talupid dat Sabat kasuab. Hinako po asanong magindalan dat ay tadaw da bayno.